munyemerera amakuru cyahere ku yarebana n'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri yashimangiye ingamba zo kurwanya ikwirakwira rya coronavirus, yemeza ko insengero zikomeza gufungwa mu gihe cy'iminsi 15 ndetse ko ingendo ziva cyangwa zijya mu karere ka Rubavu zemerewe nyuma y'uko zari zarahagarizwe kubera kurwanya ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ibindi tubyumve. Kuwa kabiri tariki ya 30 Kamena 2020 inama y'abaminisitiri idasanzwe yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kwa 16 kwezi kwa gatandatu 2020. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yemeza ko ingamba zikurikira zitangira gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda indwara ya COVID-19. Gahunda yo gupima abantu COVID-19 zizakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa neza igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi. Serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima: gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Ingendo mu karere ka Rusizi zirabujijwe uretse amakamyo atwaye ibicuruzwa. Uduce two mu karere ka Rusizi no mu mujyi wa Kigali tumaze iminsi twarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo tuzakomeza kuyigumamo. Ingendo zo kujya no kuva mu karere ka Rubavu ziremewe. Serivisi zemerewe gukora. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo. Ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye, baba abantu ku giti cyabo cyangwa abaje mu matsinda buzakomeza. Amabwiriza y'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa ry'iyi ngingo. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zirashishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Icyakora siporo ikoreye mu nyubako z'imyidagaduro irabujijwe. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu karere ka Rusizi no mu midugudu yo mu mujyi wa Kigali iri muri gahunda ya guma mu rugo. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose. Imihango yo gushyingirwa mu nsengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo. Ishyingirwa rikoreye imbere y'ubuyobozi rizakomeza ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo guherekeza gusezera uwapfuye mu nsengero izakomeza ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30. Imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya. Abari mu kato bishyura ikiguzi cya serivisi zose bahabwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga mu gihe hagikorwa igenzura ko zubahirije ingamba zo gukumira no kwirinda COVID-19. Abanyamadini barashishikarizwa gukomeza gushyiraho izo ngamba mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungurwa hashingiwe ku bizava mu isesengura ry'inzego z'ubuzima. Amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe. Utubari tuzakomeza gufunga. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje ibi bikurikira: imbonerahamwe zivuguruye z'imyanya y'Imirimo y'inzego n'ibigo bya leta hagamijwe kongera ubushobozi, gukoresha neza umutungo wa leta no kunoza imikorere n'imitangire ya serivisi. Iteka rya Perezida ryemera burundu amasezerano y'icyicaro hagati ya Guverinoma ya Repubulika y'u Rwanda n'Ihuriro Nyafurika rishinzwe iterambere ry'ubuhinzi yashyizweho umukono ku ya 30 Kanama 2019. Bwana Nguyen Nam Tien yemerewe guhagararira Repubulika y'Abasosiyaliste ya Vietnam mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi ufite icyicaro Dar es Salaam muri Tanzania. Bwana Maite Kraft yemerewe kuba umuyobozi mushya w'ikigo cy'Abadage gishinzwe ubutwererane mu iterambere GIZ muri Repubulika y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro yo kwizihiza ku nshuro ya 26 isabukuru yo kwibohora iteganyijwe ku itariki ya 4 ukwezi kwa 7 2020. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukwibohora twubaka u Rwanda twifuza. Kwizihiza uwo munsi ku rwego rw'igihugu bizabera mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba.
Dukomeje n'andi makuru, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko mu bipimo 3694 byafashwe kuri uyu wa kabiri, abantu 24 haribo bagaragaye ko banduye coronavirus, naho 4 barayikize basezererwa mu bitaro. Itangazo rya Minisante rivuga ko abarwayi bashya 24 barimo 13 babonetse mu karere ka Rusizi, 7 muri Kigali, 2 mu karere ka Ngoma, 1 w'Inyagatare n'umwe wo mu karere ka Rutsiro. Ubwandu bushya bwabonetse mu gihugu bwatumye abamaze kwandura coronavirus mu Rwanda bagera ku 25,025, naho umubare w'abamaze gukira ugera kuri 447 mu bipimo bibarirwa mu 143,943 bimaze gufatwa muri rusange. Abaturarwanda barasabwa gukomeza kubereza amabwiriza ya leta hitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa hatuye imiryango myinshi. Kugeza ubu nta muti n'urukingo bya coronavirus biraboneka, hakoreshwa uburyo bwo kuvura ibimenyetso by'iki cyorezo gusa kugeza umubiri w'umuntu wubatse ubudahangarwa virusi igashira ityo mu maraso. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro, cyandura binyuze mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Naho mu yandi makuru, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi abantu 4 bakekwaho kwica Ndabunguje Vincent mu karere ka Huye bakaniba inka ze. Mu ijoro ryo ku ya 29 Kamena nibwo amakuru y'urupfu rwa Ndabunguye Vincent w'imyaka 57 y'amavuko yamenyekanye, ubwo umugore we yatabazaga ubuyobozi ko yagiye kuragira inka akamutegereza agaheba. Ubuyobozi bw'umurenge wa Gishamvu yaraciyemo bwavuze ko bwasanze yariciwe mu kabande k'Akagera, ndetse inka 6 yararagiye zigatwarwa n'abagizi ba nabi bamwishe. Ku munsi w'ejo tariki ya 30 Kamena, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwateye muri yombi abagabo 4 bakekwaho kwica Ndabunguye Vincent. Rwavuze ko RIB yafunze Nseka Mbabaye Damascene, Minani Innocent, Kubana Faustin na Nyabyende Manuel bose bakekwaho kwica Ndabunguye Vincent mu karere ka Huye, nyuma yo kumwica bakiba inka ze, umurambo we bakawuta mu ishyamba aho yaraziragiye. RIB yakomeje avuga ko ubu abakekwa bose bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngoma mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyirizwe ubushinjacyaha. Inka 6 zari ziragiwe na Ndabunguye Vincent zafatiwe mu murenge wa Mata mu karere ka Nyaruguru. Dukomeje n'andi makuru, Minisiteri y'Uburezi yafunze burundu kaminuza ya Kibungo Unique yamenyekanye mu myaka ishize nka UNATEC, nyuma yo kuvugwamo ibihombo byanatumye inanirwa kwishyura abakozi bayo amezi 18. Iyi kaminuza yatangiye mu mwaka wa 2003 ikaza kwibaruka n'irindi shami Rulindo ryohereza abatuye mu burengerazuba n'amajyaruguru kwiga batarinze kujya Ingoma, yari imaze gushyira ku isoko abanyeshuri barenga 9,500. Itangazo ryo kuri wa kabiri tariki ya 30 Kamena 2020 ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine rivuga ko mu gufunga iyi kaminuza hashingiwe ku bugenzuzi bwakozwe n'Inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza HEC n'izindi nama zakurikiyeho zahuje ubuyobozi bw'iyi kaminuza na Minedike zijyanye no kudatanga uburezi bufite ireme. Minisiteri y'Uburezi yasabye kandi ko iki cyemezo gisobanurwa abanyeshuri n'abakozi kandi bakanahabwa ibijyanye n'amasezerano y'akazi nk'uko amategeko abiteganya. Yanasabye kandi ko kaminuza ya Kibungo igomba gufasha abanyeshuri bayigamo kubona inyandiko zibafasha kwiga ahandi mu mashami basanzwe bigamo. Unique yanasabwe gukorana na HEG igatumiza inama buri munyeshuri akagirwa inama y'uburyo yakomezamo amasomo ye naho yajya kuyigira. Yanasabwe gukora raporo igaragaza ko ibi byashyizwe mu bikorwa bitarenze tariki ya 15 Nyakanga, ndetse ikazashyikirizwa Minisiteri y'Uburezi. Hashize imyaka 5 muri kaminuza ya Kibungo havugwamo ibibazo by'ubukungu n'igabanuka ry'abanyeshuri ryayisizemo ibihombo n'ubukene bukabije. Mu makuru havugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, G5 Sahel, Ubufaransa na Espagne kuri uyu wa kabiri bari mu nama y'umunsi umwe y'abakuru b'ibihugu byabahurije i Nouakchott mu murwa mukuru wa Mauritania. Biyemeje gukaza umurego wa gisirikari mu ntambara yo kurwanya intagondwa mu karere ka Sahel no kubungabunga intambwe bamaze gutera. Kimwe mu biranga y'intambwe ni urupfu rw'umukuru w'umutwe AQMI, ni ukuvuga
Al-Qaeda mu karere ka Maghreb na Sahel. Ku itariki ya 3 y'ukwa gatandatu kurangiye, Abdelmalek Drukder wakomokaga mu gihugu cya Algeria yiciwe mu majyaruguru ya Mali n'ingabo z'Ubufaransa zitewe inkunga n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko intsinzi ishoboka mu rwandiko bashyikirije inama umuryango w'abibumbye n'imiryango y'ubutabazi itandukanye. Bavuga ko umutekano wifashe nabi muri Sahel kubera intambara zirimo n'izisubiranamo ry'amoko zateje ibibazo ry'urudaca mu baturage. G5 Sahel igizwe na Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger na Chad, byose byahoze ari koloni z'Ubufaransa. Reka amakuru havugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda tuyashyirire akadomo kuri iyi nkuru. Urubuga rusakarizwa amashusho ruzwi nka Twitch rwahagaritse by'agateganyo konti za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump isanzwe ikoreshwa mu bikorwa byo kwiyamamaza rumushinja kugira amagambo habiba urwango. Mu itangazo ubuyobozi bw'uru rubuga rwashyize hanze ku ya 29 Kamena bwavuze ko butemera imyitwarire ibiba urwango. Ni icyemezo Twitch yafashe kubera amashusho ya Trump arimo amagambo bisa y'urwango. Amwe muri aya mashusho nayo mu bikorwa byo kwiyamamaza kwa Trump byabaye mu mwaka wa 2016 amugaragaza atuka abanyamegizike. Uyu mwanzuro wa Twitch uje nyuma y'iminsi mike itangaje higiye igiye guhagurukira abayirunyuzaho ubutumwa bubi urwango n'abayikoresha mu bundi buryo bubi ubwo ari bwo bwose.